uphakeme kodwa awunalutho. Ngoba ngazi mina uhlupheka nepride angazi kwasona ngani. Kuzwene. Umuntu ucela ulift uyamtshela sagcwela ngaphambili ngena la ngemuva uthi mina ngifutha amakhasi awunamoto gibela awunamoto amakhasi wesikhashana usoba right now usuphakamela abantu awunayimoto mina ngifutha amakhasi ikhoma hayibo wesisi gibela bazalwane musu ukandamana abantu ongabazi musu ukuhlonipha abantu obusubona imoto abayidriver. Usizo la uyazi uyophakamela umuntu athi uyi-HR manager uyaqasha ngoba angazi inhlupheko yenziwe yini habe idimini le-pride angazi idimini le-pride ihluphe umuntu ahlupha vele phakama uphakanyiswa yini athi mina angithanda ukukhuluma usebenze ubingelela abantu awunjalo sifana inkonzo siyahamba hlala phansi bingelela obrada bingelela abasanibonani njani awuhlala ngakuphi mina ngubani musukuphakama kanti usaqakekile hlala konzo enhlina bingelela hey ha awazi usizo lwakho Jama kalibingelela mhlawumbe business partner yakhe lapha nje bingelela mhlawumbe utosebenza home affairs ulapha nje abayidungenayo nje ingabuyi njalo imibuya umtembu njalo imibuya udladla bingelela awazi usizo lwakho tshela umakhethi msala mntaka anti bingelela I declare usizo lwakho endaweni ongayazi ebantwini ongabazi for unknown results. Umusa nkosi ethu Jesu Kristu nokuhlala mangcwele hambe nathi abanye abantu basalane soba nesidiko let's come. Uyabi bingelela shona bishop baba njani siyabongisa shona ngimama mama njani bingelela awazi ngoba usizo vele libeke endaweni ongayiboni ngoba kunento engiyifundile abantu bosizo bavamisile ungafani nosizo lwabo abantu bosizo anelento ekhuzo Elisha kulwa mama wafetha amadodana indoda yami umyeni wami umsizi wakho ube khonza kodwa ufile ngishene kulethu Elisha wathi unani endlini lo mama ha ngathi ngisuka endlini ngibuyisela khona futhi lo baba wathi ngebhodo namafutha Elisha yazi ngibuyela komakhelwane obolekisisho lo mama hayibo baba ngizeke sengikhathela ukuthi usizo lakho labantu beqiluza la Wathi buyela kubantu obabone bephansi abona mina ngimkhulu nama nginalo usizo thatha amafutha nezitsha zabo uhlanganise udayisa ngoba uphakeme kodwa awunalutho ngoba ngazi mina uhlupheka nepride angazi kwasona ngani kuzwene umuntu ucela ulift uyamtshela sagcwela ngaphambili ngena la ngemuva uthi mina ngifutha amakhasi awunamoto gibela awunamoto amakhasi wesikhashana usoba right now usuphakamela abantu awunayimoto mina ngifutha amakhasi ikhoma hayibo wesisi gibela azokufutha na umotivated ngami ngeke ngiyobafutha usuku lokugxeka abantu ukuthi ungidlalise ngemuva gibela kube motivation to your soul ukuthi nami one day mina ngasina abantu abangena bafuna ublackmail abantu gibela unknown place unknown people for unknown results bambani senge exit uNkulunkulu usizo lakho libeke endaweni ongayazi ebantwini ongabazi for ama results